Lakhipuronline puthokchaba September gi tang 28 ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba Pao Samyukt Kisan Morcha na ngasi lebak sinba thungna Bharat ban kauri. Kasar gi Palarbon lamlongda lamyanba hizam irabot ki mitam maikhum hangdokre. Amsu Karimganj District Committee na loan gi isuda miyam gi oiba mifam pangthokre. Borkhola gi imung kuntra TMC da khong thangjilakre. Assam gi traditional Judima wine GI tag phangkre. Jiribam da humbutara suba jananeta hizam irabot ki lai kitaba numit pangthokre amasung Assam da mioi chamak marfutra truki masada COVID ki anuba case thengnakre. Positive oibagi chang chada 0.9 oiri. Haujik mapung oiba pau tabirase. Laumi singi body ama oiriba Samyukt Kisan Morcha SKM nangasi September kitang 28 laibak sin bathungna Bharat ban kauri. Lainga ki farm logi mayokta amasung makoi gi khongjang gi numit chahum ni surak numit ni. Banasi da left party sing Congress banking union sing banasi sawatli. Farm logi mayokta khakta natana tangai fadana changba pochegi mamal hengalakpa amasung nupi sing da chathaba crime sing masing hengalakpa sina chingba yauri. Phiba masina maram oiraga Assam University Silchar nangasi pangthokani haina tawramba parikha sing jaithokre. TDC CBCS 6 semester amasung LLB 3rd year gi 6 semester gi parikha sing mathang sina October gi tang 9 amasung October gi tang amada jaithokre. Adubu atai parikha sing di hanagi routine gum adumak pangthokani hairi. Lamyanba hizam irabot na laikidaba numit asibu ningsingtuna September gi tang 13 nongmaijing numita Kasar jila gi manung chanba Palarbon lamlongda Lamyanba asigi mitam haunabi matungina Lakhipur Kendra gi MLA Sri Kausik Rai amasung Patriotic Writers Forum Manipur gi President Nauroibam Khambaluang anina maikum hangdokre. Hizam irabot ningsing loop amasung Rural Development Association Palarbon Kasarna mitam asibu donate tawkiba Patriotic Writers Forum Manipur ga kusam naraga pangthokkiba thoramasida Lamyanba asibu awang bathakta ikai khumnaba phongdokki. Maikhum hangdokpagi thoramda Khaidem Gaurahari President Hizam irabot ningsing loop Palarbon Kasarna mifamapu Nauroibam Khamba Luang President Patriotic Writers Forum Manipur athoiba mitung Sri Kausik Rai MLA Lakhipur ikai khumnajaba mitung aduga Ingudam Binod President Manipuri Short Story Society India Mutum Rina Chairperson Manipuri Development Council Assam Khangembam Priyojit Chairman and Managing Director Khapri India Private Limited Manipur Khundrakpam Kanba Meitei Social Worker Chongtham Gaura Social Worker amasung Khaidem Kanta Advisor Hizam irabot ningsing loop Palarbonna akhanaba mitung oina dais tapamki. Rakesh Naurem Secretary Patriotic Writers Forum Manipur na mana phanglaba miyoi singi ming lauthoki. Umabam Jayantana taram nokpagi warol piki. Irabot ki mitam maikhum hangdokpagi thoromadugi manung channa Patriotic Writers Forum Manipur na piduna lakpa Lamyanba irabot Lifetime Achievement Award lising aniga kunmathoi. Kasar jila gi saknairaba eiba Maistam Bhubon Palarbon da piki aduga Pacha Meitei Literary Award lising aniga kunma thoina aiba Lamabam Birendra Pathar Kandida amadi Dr. Saros Nalini Arambam Parat Literary Award lising aniga kunma thoina aibi NG Bijoya Kaisam Chingdong Laikai da piduna ikai khumnaba utki. Matungda Lamyanba irabot ki maramda seminar amasu pangthokki. Seminar aduda akhang ahi kayana irabot ki maramda wangangkhe numidang wairamda nat ki oiba thorom amasu pangthokki. Amsu Karimganj District Committee na sinduna Karimganj jila gi manung chanbada Pathar Kandida loan gi isu gi matangda miyam gi oiba mifam ama ngarang nongmaijing numita pangthokre. Amsu Karimganj District Committee ki President Laisram Bir Amsu Central Committee ki General Secretary Kaprabam Bikramjit Retired Commanding Officer Huru Chauba amadi lamdamadugi ahal laman kayasu mifamaduda sarugyaki loinana Manipuri masing yamna khundaba mafam singda Manipuri loan asi Associate Official Language ohenaba honaba amadi language ki criteria leiba job khudingmakta Manipuri loan yahon bahaiba demand asi sagwatli haiba mifamna warimnaki amadi demand sing asi phangnana bahonabada miyam punna changsin minagani hainasu warimnaki hairi. Borkhola gi manung chanbada leiba Buribail JP da imung kunthra gi miyoi chamaga marfuromna All India Trinamool Congress da ming chankre.
पोथारब फॉरेस्टर बसीर उद्दीन मिफम पोइदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा कासार डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर माइमोम शांति कुमार सिंह अथोइब मिथुंग ओइखि ngarang थौरम अदुदा सिलचर तृणमूल कांग्रेस की राहुल आलोम लस्कर अमसुंग अथोकपम निरेना चिंगबा मियोइसिंग दाइस फंगखि आसाम जातीय परिषद की सालचप्रा ब्लॉक की प्रेसिडेंट हौजिकना तृणमूल कांग्रेस मिंग चलबा लियाकत हुसैन लस्करना सिलांगदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा इमुंग कुंथ्रागी मियोइ चामग मरफुना TMC दा मिंग चनखिबनी TMC की फिराल पाइदुना मिंग चनखिबगी थौरम अदुदा डॉक्टर माइमोम शांति कुमारना भारत डेमोक्रेसी कन्ननबगी दमक TMC बो मियामना पामनरकली हाइना फोंगतोखि TMC ना सोथरब कांगलुप सिंगी दमकता थौरम कया पाइखलकली हाइरदुना नागरिक अमगी अधिकार फंगननब होनरी हाइखि TMC दा मिंग चलब खुदिंगमक लानमी अमममनी सुस्मिता देवना TMC दा चंगलकपा अमदी राज्य सभा की MP ओइरकपना आसाम दता नतना अवांग नोंगपोकता TMC असी मपांगल कनबा पार्टी अमा ओइरकलगनी हाइखि उधारबोन की मनुंग चनबद लेबा नोतुन दयापुर पार्ट 2 दा फुट 13 रोम सांगदब पाइथोन अमा फारगा उमंग लोइसंगदा सिनखरे हौकिबा थांजे नुमिता लैकाइगे मियामना नुमिदांग वाइरमदा लिनदु थेंगनबदगी लैकाइगे मियाम चंगदुन फारगा उधारबोन फॉरेस्ट लोइसंगदा पुरगा लिनदु टेक्ता काइदना सिनखरे हाइरी आसाम की ट्रेडिशनल जुदिमा वाइन GI टेक फंगले दिमासा सिंगना चाक अमसुंग मनम नुंगसिबा मना मसिंगना सेंबा मखल की यू असि लैबाक असिगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टेक फंखरे मसिका लोइनना आसाम की GI टेक फंखरबा पोथोक सिंगदी गामोसा मुगा सिल्क कार्बी आंगलोंग की सिंग तेजपुर की लिचू अमसुंग काजी लेबुना चिंगबा असि GI टेक फंखरबा सिंगने पनबजाई मणिपुर दगिसु वांखै फी मोइरांग फी चकहाउ तमेंगलोंगी कोमलाना चिंगबा GI टेक फंखरबनी लेबाक असिगी ओइना कर्नाटक राज्यना ख्वाइदगी हेना पोथोक 93 GI टेक फंखरे चाही खुदिंगी जननेता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट जिरिबामना सेप्टेम्बर था असिबो इराबोट थाबुंग था हाइना पांगथोक्तुना लाक्ले थौरम असिगा मरी लेनना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपराद लेबा इराबोट कम्प्लेक्स लेबा लमयानबा हिजम इराबोट की मितमदा मियामना लेशुकतुना हुंबुतरा सुबा जननेता हिजम इराबोट की लेखिदब नुमित जिमेट न सिंदुना चमना पांगथोक्रे ngarang की थौरम असिगा मरी लेनना जिमेट की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चांदम कमल ना हाय हिजम इराबोट की हुंबुतरा सुबा सीदबगी हुंबुतरा सुबा लेखिदबगी जिमेट असि जननेता हिजम इराबोट ट्रस्टना सिलांगदुना लेखिदबा लुसिंबा सिगी मफमदा हेलै कतना इकाय कोचे थौरम असिदा सरुक याबा लाखिबा मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के शरद कुमार सिंह ना सुमना फोंदोखि थौरम असिदा जिमेट की मेंबर सिंह CSO सिंह सु सरुक याखि सिंबा लुसिंबा सिना पामजरंबा मांगना थंबिरंबा पांदम अदु इखुगी मांगना थम्मे हारगा इखुपुनमोंना संसिनबा हाइबसिना अदुंबा लुसिंबदुना पामजरंबा लुसिंबदुना इखुइना मसि निंसिंगेबा महाक लेखिदबगी उमरा सुबन असिदा सुकना खक्तगी लेइ कटपा अदु खक्तना नत्र सनाजली कटपा अदु खक्तना पांदम ओइबनतबा अरोइब ओइबनतबा इखुइ मांगना पामजरंबा लंबी दु इखुइ पुनमोंना चप्पा ngamnaba पनमिनबा हाइबसिना इखुगी मेन उद्देश्य अखुइ मरु ओइबा पांदम ओइमिनसि हाइदना मैम पुनमकि मफमदा याकि माइगीदिगी हानना नुरुक्चन आसाम दंगरांग मियो चामग मरफु 13 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थंगनक्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरी आसाम दंगरांग मियो मंगा लाइचर सिना लेखिदबग लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग मंगा चनिपान गनि फु हमदोइ सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग नथोकपा पाव मतुंगिना मियो चनी ग 10 की मसादा ngarang कोविड 19 पॉजिटिव ओइबा थंगनक्रे लाइचर सिना मरम ओइरगा ngarang मियो अहुम लेखिदबग लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अमगा चनिपान गनि फुतरुक सुख्रे अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना संयुक्त किसान मोर्चा नांगसी लेबाक सिनबा थुंगना भारत बन कौरी कासार की पलारबोन लमलोंगदा लमयानबा हिजम इराबोट की मितम माइखुम हांगदोखरे आमसु करीमगंज डिस्ट्रिक्ट कमिटीना लोन की इशूदा मियाम के ओइबा मिफम पांगथोखरे बोरखुला की इमुंग कुंथ्रा TMC दा खोंग थांजिलखरे
आसाम की ट्रेडिशनल जुदिमा वाइन GI टेक फंख्रे जिरीबामदा हुंबुतरा सुबा जननेता हिजम इराबोट की लैखितब नुमित पांथोखरे अमसुंग आसामदा मियोय चामक मरफुतरा तुरुक की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक जबा नसीगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।